Right. Salibonani zakhamizi zakobulawayo yonke indawo. Ye. Thina silapha singabahlali bakobulawayo. Njalo siphila khona lapha ku-6 esihlupheka khona lapha esixotshanisa khona mthokotsho. Siyaxotshanisa siyabotshwa khona. Sinelungelo lokuthwala kodwa. Ebhodini abasinika khona. Akusebenzeki. Akulamgadi obuyayo abantu ababuyi ebhodini. Njalo kukhathana abantu sakhona igodi lethu. Sicela ukuthi balilethe ngapha phezulu kumbe basidwebele lapha sithwale ku-67 ngoba ku-67 asisuki. Asisuki bazabokwa bazibayekele. Sicela sibili lisixolele mapholisa lokuxotshanisa la. Lizasibulalisa abantu. Siyaxolisa kakhulu. Lingixolele mawuyithi ngikhulume kubi lingixolele. Bathi kodwa lisixolele mapholisa. Siphila la abantwana silabantwana thina. Asisebenzi imisebenzi sisebenza lapha ezimoteni. Imthova le igcina imizi eminingi kakhulu le. Njalo amavenda lalo wabona hlezi la. Asebenza abhadala ama-school fees ngokuthengisa la. So mali wabamba lwaqotha singasakwazi ukuthi baphile ngaphi siyephila ngaphi. Singajabula mali ngasenzela kube le order. Kube le ndawo esingacatsha khona. Ye, siyabonga kakhulu Mthwakazi kaNdaba.